Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya zirtop nia lai autonomous district council in thanpui nei turatana campaign thei hun chu voin tlai darli khan atop National Health Mission Kayakal Award voina sema district hospital zinga longklai district hospital chu damdo in file thabera thlan ani ramchunga covid-19 shikai thar sing thum sang ru le zaruk mu chu tharani Britain chu COVID-19 in vena dam doi mi puite man thei tura pom masaber ram ani naktip zirtop nia lai autonomous district council in thanpui nei tur atana campaign thei hun chu voin tlai darli khan atopa LADC in thanpui nei tura hian bial somni panga polling station za som pakhat omin voin khan polling station somnga pakwa duty tur polling party ten longklaian chhosana longklaya tanga polling station hlaber chu kilometer za somli pakwa hla Mautang polling station ani naktu khian longkai khopui chung le chevela duty tur polling party somnga pani ten an duty na tur mun an pan vele dona in khana boypui tu tur te chuan naktu khian mi puiten him taka vote an thak thena turin thil tul poimo te an boypui ngal dona polling party a hian polling official te ba ka security personnel le driver te pon tela in thania har satna omlo nana polling station sang vil tur ruat sector officer som pakwa jinga then khachuan voin hian an bial lam an pan ve ngal bok heti lai hian postal ballot manga vote thak chu voin nam khan chunjom ni in hripui leng me ka wanga home quarantine lai ten postal ballot manga vote an thak ve theinan returning officer Dr. Andrew H. Vanel de kachuan state election commissioner dilna thlen to up tuna hian longlai khopui chung le pai thara te home quarantine lai engmazat anom mek ani Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thangle na chuan voin khan Aizawl Civil Hospital main building blood bank building le trauma center sangna tur te chu amuna tloin na tho tu le siam that ngai lai te a endik Dr. Arlal Thangle na chuan Aizawl Civil Hospital chu Mizoram Sarkar Hospital lian berni in Mizoram hun te na tanga damlo te pan khom thinna ani awangin theyang tok to ka enkol uluk le anga evena tu la tia building pui ber hi kumsom thum kal ta malama sak ani awangin a hlui to ti soin minister chuan damlo te tan le mi pui tan po a him lovin a hlo om to hle ani atia Aizawl khopui lun lai bera om ani thule tunlai design thar ang bera thuam that le sak that atul to hle thu soin helai mun ma hi apun bel thai silo awangim mun ma om sa tangkai le thathe ang bera man atulani atibok Health Minister John Trauma Center building sakna tur poisa om sa ani awangin ahman mo theyang bera malak atulani atia kale chungin hemachung chang an thut khom konghal turin thunai tu te ashil ngal bok Aizawl Civil Hospital cabin hlui som pani om mek chu chei that atul ti soin sarkar sum le RKS sum mang khelo po in minister MLA ba ka adu apiangin an chung te she reng na nemo an mani ming choin emo cheng noi ni thum sengin thom thathe ni thu Dr. Ala Thanglen chona soibok Health Department ho tu te chon trauma center sakna po tho tran mai tuma ani tin to line rem chang takin smart city project noya khung ani atia cheng viable che som chuang a saktur ani don ani antibok Land Resources Soil and Water Conservation Department changtu minister pu arl zirle na chuan Aizawl district khom chunga rubber ching tu chung ko som ko hne na rubber song bol na khol rubber rolling machine le akai noi man ro danga pe ya soil department in subsidy kal tanga an ro manani pu arl zirle na chuan department in mangchang shein tu light hiamna le achin dan tur te zir chianga an boi pui hnuwa chuan rubber hi ezon na tlak ani ti mizo ten an hriat tan thule aching tu te po an pun chomek thu soya chu wangin sarkar chon an ma ani tan khol le aurna in smoke house sakna turte angai to sakta ni na soibok minister chon sarkar atanga tan puina dongar barching chung ko sang ni zakwa som ni paseri anam line sarkar puina in khatlova mani kut ko rabar boy pui chung ko an tamjok atia heng mi te hi anen ton tak le nia hria thu soibok ani Mizoram rabar sor chu chu tripura ain athania mithiam ten an soi thu pu arazilin chun soibok Aizawl district khom chung thing sul sai tol sakordai khorulian mun ngak le khodang engmaza da chung ko som ko hne na rubber rolling machine le a chom tel bungro te pe kani a khol man hi dong tu tinin cheng sin khatin an dolet ve ani National Health Mission Kayakal Noya Hospital file tha than chuate voin khan puan ani a he Kayakal award hi Mizoram chunga district tin hospital community health center le primary health center tin te nen atanga te na lak ni im pakhat na chu longkrai district hospital ani a pani na champhai district hospital ni in pathum na chu serchit district hospital ani community health center file ti thalo man pakhat na chu sakordai CHC in la in pani na kortha CHC pathum na chu biate CHC ani Primary Health Center file ti thalo mandong tu pakhat na chu darlon PHC ani a pani na thingsul thla PHC pathum na songpuilon PHC ani
hemi bak hen commendation award le special award Mizoram chunga le district chunga ti tha te hne na semani bok kaya kalp award semna hian health and family welfare minister Dr. Al Thanglen le health and family welfare board vice chairman Dr. Z Thiam sang ati antela health minister chon loman na tu te chu tan na chunzom zel turin du sakna hlana kum local zel tura po district Chriselber award dong thei turin district hospital tin le healthcare staff le health worker zong te afui ani Mizoram Police le Cyber Peace Foundation CPF tangdun bo sain thakhat o tur himzoka internet mandan in zirtirna cyber safety awareness man mek ani he campaign hi nimin khan Mizoram Director General of Police pu SBK singana honga antum ber chu mi puiten him taka internet man thei dan tur ania abikin naupang meichele kumu palamte ta na bot se ani internet kal tanga sona le inbum na chi sang child pornography stalking le cyber grooming meichete le no pangte chunga omto thinte soilana ain ven dan ne apum pel dan tur te soyani ang campaign thil tom tin hoting tur hian tun lai thiam na chi sang mangtang kain heng webinar le radio campaign hun man ani don ba ka kumbit thlia inti sek na hun hoi hotani ang he awareness campaign hi Mizoram Police le Cyber Peace Foundation social media platform ate ta thin ani don ba ka Mizoram chung adu apiang ten an ngai thak thei turin radio kal tanga puan ani bokang hemi huna hian internet kal tanga mi sol ten inbum na chi sang an man thin ne inbum dan thar an man te in shil fe na hun man ani don ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ram chunga COVID-19 shikai singthum sangruk le zaruk mu chu tharani a hemi chung vekhian shivei enkol dam singli sangthum chuang an oma ti hian shivei enkol dam to zongsong hi nuai somkuan chuang to a hei za zela chutin somko pali point bil pathum makai to a nodin muna shivei enkol mek hi nuai li sing hi sangre le zaruk somli palian oma shria wanga thi hi za zela pakhat point pali panga ania mi zanga pakhati dan thi puile ani Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank chuan National Education Policy sangni somni chu ramdan pui na soi reservation policy a choi nungzel donati pu Pokhriyal chuan thuziak then khata National Education Policy NEP hian ramdan puin din mun chejok te chanvo hausak chungsang angai poimo chu poldal angin an ngai ti a Minister chuan entrance exam sang JEE NEET UGC NET IGNU te chu NEP sangni somni ponani nu abo cheni atia hei bak hen zina in sang an thar siamani a henga te hian sarkarin engma lungoilo thu adong lowani atibok Britain chu COVID-19 in Venadam doi mi puite man thei tora pom ma saberam ani Britain hian Pfizer BioNTech te siam COVID-19 in Venadam doi chu car ti ratangin mi puite hena apetran don ti apuanga dam doi en fi atu Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency MHRA chon hedam doi hian COVID-19 Sri Lanka zazela somko pangai na veng thei ti an puanga sarkar chu adanin MHRA ten Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine man the ani thu an thlen chu sarkar na pom saka UK hian dos makta doi somli a leidona mi pui makta doi somni te chu voi ni pe kan ni anga shivei hlau thon oma om te chu da poimo masak an ni ang Chanchinthar cherti topna na tlang pui zirtop nia lai autonomous district council in thanpui nei turata na campaign thei hun chu voi tlai dar li khana top National Health Mission Kayakap Award voina sema district hospital jinga longka district hospital chu damdo in file thabera thanani ram chunga COVID-19 shikai thar sing thum sangruk le zaruk mu chu ani Britain chu COVID-19 in Venadam doi mi puite man thei tura pom masaber ram ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani